فهو حق أن يثبت الشيء أي همزة قافي سكابا قافي سكابا قافي سكابا قافي واي ساعتين مجربنا ودي بيخسادي مجربكم مي مال فكاتا مسكتو ما جتكم واي كان تقبل مي مال فكاتا ya ada kayaknya ke berapa ibalu ini makan dia juga opsi wan akan makan makannya kan acibo dah mulai itu juga kan umat muslimat umai damsa kabu umat muslimat mana ni kabu opsi akan jadi atau mo kaisa kira kayaknya rumah apa itu ay garu baita namu dia kemudian akan kayaknya atau amatin wala turan ya amatia juga apa asabnya matura tangga ini tadi itu lo jadi mah akan kayaknya tanah apa dia dah? Wah kerana dalam selatan bodoh temu, tak perlu perlu kamar jika ayo tak kayaknya tu opsi sarunya je kira ni. Kita kayaknya terlarang di bawah mana ni tak kayaknya. Agak kayaknya ti, dia buaya tu bodoh kamu hukum bilang tu kan buat. Tengok. جماعة كينيا مي قاعد تكان سكابا قاعد كبابدورا واي بيخي ناتي والقاري بيخي سادي وجوهنا رامي هاي مسكين بتشورا أمتا بيسمي والبورا هنا رام أمتا بيسمع والبو بيمال بيعو مال كم أمتا بيسمي مال والبورا كينيا ما نرجع والبورا هاي أنا دماغي توانا مدرا أبوتي ساينا أبانا واسين مدرا نجرا واس ديوسورا بيادا كان لكن orang mudanya sama istiqlal sih bayar nanti kalau walaupun kamu orang rumah tanya aja bis mana sabar bi dokter lagi walaupun sudah orang kana kira buatnya malam apa kayaknya kalau kamu mau sudah orang kana ada orang kana kerja gitu apa dah urus berarti akan mereka tadi di modal semua orang siapa semua manusia akan semua kau yang makan kau kayaknya ibutis tas kepoinnya umat kayaknya muslimah ni bis walinya itu kapsul kamu nanti kalau muslimah dari siapa yang baik nomor satu raya itu sekarang nanti siapa besok ya bagai cus kemarin loh kita sekarang agar buju kita kaya lah nah yang kita awal sudah empat orang ni cina saw bukan berlain yang arat muslimah kita kalau zala ya lo negara malas loh sekian anta mungkin lo mutabrak dan le Ethiopia itu kemarin loh ለኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ማብራራው ነገር አንደኛ ነገር ማንኛውም ዜጋ የተጣመነም አንድ ሰው ከአንዱ ጋር ቢጣሉም ስለ ሃይማኖት መሄድ የለበትም። ሁለቱ ሰዎች ተጣሉ፣ ሁለቱ መጫረስ አለባቸው። ሙስሊምና ክርስቲያን አንዱ ሁለቱ ሌላ የተለያየ ሃይማኖት ይዘው ቢጣሉ በሁለቱ ሰዎች የተነሳ ወደ ሃይማኖት መድረስ የለበትም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እንዳለ በግራ እጃቸው ስክሪፕቶ ይዘው በቀኝ እጃቸው መርፌ ያዙ ናቸው። እነዚህ ባለስልጣኖች ከጊዜ ጋር መሄድ አለባቸው፣ መደመጥ መከተል አለባቸው። አለበለዚያ ጊዜያዊ ለተማሩ ሰዎች ለአዋቂዎች መልቀቅ አለባቸው እላለሁ። መጨረሻ ላይ እናመሰግናለን። Ye waa'ee amanteetuun nama hunda laalchisaa jirti. Waa'ee maskiina guutuun irraa gadi jedhamaa jirti. Amantiin amaatis hin ta'u nuti amantii teenyaaf jabeeffachaa jirra. Waa'ee amantii kana walitti buusuuf sabni tokko ka'aa jira. Amantiin tun seera jalatti ooluu ammaaf mootummaan keenya illee seera jalatti oolchee hin jiru. Waa'ee kanaaf amma nuti amantii teenya jabeeffannee amantiin amaatis hin ta'u shari'aan teenya illee amantii namaa tokkaaf hin barbaachiftu. Kanaaf shari'aa teenya jabeeffannee mootummaa keenyaas itti gorfannee nagaa buusu yaada godhu qaba. Amma dubbiin isaa xiqqoo laalchisaa jirtu maal seeta? Mootummaan keenya waa'ee maskiidaa kana gubatee manarraa isin dubbannee jiru. Sagalee isaa tila dhageenyee hin jirudha. Kiifii rabbi aslaa dubbate nuti illee ni abdanna jechuudha. Ammoo inni abdii qotanneef mootummaa asirra bee dubbate
akkanaa jee uummata kana seera jala seeraan oolchee tiikii irratti agarre uummata inni iska qabi akkamma saba Tigrootaa sun gaafas hiraadanii saba sun fidanii nu garsiisanitti saba kana silaa nu garsiisee uummata waan kana raawwate amannaa jirti. Laakiin ammoo haa taatu waa akkamatumaan tajaajila abdiisa kan nu kanneen jirtu amantii teenya jabeeffannee uummanni musliimaa hundi wal dhageenye wal jala deemuu barbaanna. Ammaaf amantii isaaniitu sin ta'uudhaati amantii teenya jabeeffachuu barbaanna. Deemnee akka hojii tokkos nam tokko irratti raawwanne as qabooyne masgiida waanyas eeggachuu barbaanna jechuudha. Ummata musliimaa tumee dhaamsa qabdu maal dhaama? Ummata musliimaatiif wanni hin dhaamu bas walii gallee tokkuma taanee wal jala deemuu ummata kaanis saba kaanis tokko hin barbaannu. Itoophiyaa sablammoota keessatti jiraatu jechuudha. Guddaa galatoomee addunyaa sirrii. Biyya galatoomee. Bee maqaan keetis. Hayyee bee daawwattoota keenya afaan ibsitu waa'ee biyya keenya keessa deemuu jiru kanaaf. Bee yaada qabdu haalaanin nuti diimtee haalaan gadda guddaan nutti dhagahame waan kana mootummaan ammoo biyya bulchaa jirtu yoo deddeebiidhe waan qabachuu baatte jijjiirama biraatiin dhufatan jettuun qabaan. Amma mootummaan dafee furmaata kan qophaa kan Itoophiyaa jechuudha. Mootummaan deddeebiidhatti furmaata akka ta'an. Hayyee galatoomee maqaa daawwattoota.